Nek se netko javi. Da javi se neko. Hoće se neko javiti. Mama! Mama! Tata je opet poklopio slušalicu. Ma vidi ga. Što da je bilo nešto važno? Za mene više ništa nije važno. Jedino što mi je važno da se oni odsele od kuće zauvijek. A vidiš, tata, ja baš tražim posao. Eto. Opet? Da, opet. I Berti kaže da je ovo skroz cool i da sam ja pravi kandidat za to. Šta je to? Berti. To je zadnje smeće nosto. Daj, pusti mi Didu na miru. Ko je zvao? Pa ak ti je važno što se nisi javio. Pa sam mislio da će se ti javiti. Ja sam se i javio. Moj Neno, ti je opet bolestan. Ma nisam, mama, nego mi doktor rekao da se dobro čuvam jer inkliniram prehladama. A upravo su izolirali puno ovih streptokoknih angina. Da svi nosimo ovakve maske, bilo bi puno manje epidemija. Evo vidiš, tata, i ti bi mogao nositi jednu. Da, mogao bi s njom opljačkat banku pa da plaćam vaše telefonske račune. Tiše. Čućete susjed. Mene nema. Halo? Je. Ne. Je, Dubravko je kod kuće. Dudo! Trebaju te ovi iz dnevnog lista. Molim? Da. A nije, gospođo, to je neka zabuna. Ja sam podigao skuter prošli tjedan. Da, u onoj akciji svaki tjedan skuter jedan. Sam malo. A ja sam poslala umjesto tebe kad imaš najviše sreće. A tata kupuje stalno novine pa da nam taj kupo ne propadne. Šta će nam još jedan skuter? Pa prodaj ga. I nešto novaca u kuću ne bi škodilo. Ja i onako kupujem te novine iz kojih izrezujete ta sranja. Nemam vremena dok ne završim onaj posao s tlakomjerima. Ti bi, Marko, isto mogao jedan put izmjeriti tlak. Ljudi koji su tako nervozni i raznerviraju se za sitnice imaju visok tlak. Ja nemam tlak. Moj tata premalo spava i odmor mu treba i mir. Još samo jedna svijeća na torti i odmah selimo mi. On nema love i nije fin i nije nama lako sa njim. Udahni duboko i puhni za kraj. Puhni još jednom za odlazak. Još zagrljaj jedan i torta i dan poljubac za rođendan. Odmori se, zaslužio si tata. Još jedna svijeća i kraj. Dida, ti se moraš ispraksirat da budeš brz i vješt. Daj, nemoj, molim te, mislim, pri samoj pomisli da ću ja to delat, ruke mi se tresu. Dida, ruke ti se tresu od alkohola. Dida! A za smirenje. Što je to sve? Pa to sve kaj je bilo, kaj ne? Mislim, 2 sam odnil u dom zdravlja jer su mi tamo istisnuli prišt. Nemam 5 sam odnio zubaru, ali on rekao da mu ne treba, nego da odnesem u dom umirovljenika jer tamo navodno ima puno penzionera. A jedan sam sebi ostavio, pa Buraz mi kaže da su hit u Njemačkoj. Dida, ne seri, brat ti ih je donio prije 10 godina da odneseš u bolnicu, ko donaciju. A ti si ih ostavio u mom skladištu jer si mislio da su pumpe za bicikl. Gle, imaš 2 tlaka. Nemam časno reći. Svi imaju. Kad počne kucat, to ti je prvi tlak. Kad prestane kucat, to ti je drugi tlak. Aha. Berti, jesi čul? A ti si rekao kad srce prestane kucat da je čovjek mrtav. Dida, za tebe više nema alkohola. Trebam zahod, moram bacit vodu. Daj, pusti me, učim tekst. Ma šta vam je, kog se vraga svi zaključavate? Šta radiš unutra? Prijem se, mama, mogu se valjda na miru obrijat.
Pa i braća se briju pa se ne zaključavaju. Mama, brijem noge. Šta briješ noge, vani je zima? Idem na intervju za posao. A jel? A kakav ćeš to, Biba, posao raditi? U marketingu. Jedna nova firma traži puno mladih, dinamičnih ljudi. Jesu ti oni rekli da obriješ noge? Mama, brijem se jer mi fali samopouzdanja. Znaš da mi fali samopouzdanja. Da si završila fakultet, kako sam ti govorila, ne bi ti falilo samopouzdanja. Nemam samopouzdanja jer mi cijeli život prigovarate. Nikad niste zadovoljni i nikad me nitko nije podupirao. Biba, pa ja te uvijek podržavam. I ja te branim kad se tata rasrdi jako. Pa, pusti me već jednom da bacim tu vodu. Moram se i ja odmoriti. Baci u dvorište. Nismo seljaci da bacam vodu u dvorište. Dudo, jer normalno da se ti ljudi toliko smiju? Susjede, oprostite susjede, je li možda u vaše dvorište doletila naša loptica? Ne. A nema veze. Jednako sad idemo na izlet. Čekali smo samo da Melita umjesi ćevapčiće. Nas je puno, a svi volimo papat, pa nam treba brdo ćevapa. Da Bog da ti padala kiša. Rožo, šta radiš? Susjeda, idete na izlet? Ma da, došla su nam djeca i Marijanova sestra sa djecom, pa idemo malo u prirodu, nek se djeca vesele. Baš bi mogli i vi s nama. Ja uvijek nešto po kući, pa... A Ruža, trebali bi se i vi malo odmoriti. Znate, mogli bi recimo sljedeću nedjelju svi zajedno na izlet. Moj Marijan uvijek kaže da bi mi bilo jako drago da ga susjed poduči pecanju. Joj, to bi bilo divno, da. Znate, moj Marijan voli kad nas je puno. On uvijek veli da je susjed Marko sretan, jer su vaša djeca još uvijek s vama. Veli da se baš vidi da je susjed zadovoljan, jel da? Marko, ja sam razmišljala. Sljedeću nedjelju idemo svi zajedno na izlet. Hvala Bogu, bar ću imat malo mira. A ne, ideš i ti. Zapravo ti nas vodiš. Ne, Ružo, ja ne idem. Zadnji put kad smo bili svi na izletu, Biba mi se pobljuvala po hlačama, Neno dobio sunčanicu, a Dudo se izgubio u šumi. To je bilo prije 20 godina. Sad su veliki. Da, hvala Bogu, sad su veliki i sad mogu sami. Ali ne vidim da idu. Više se drže frižidera i televizora. Slušaj, naša djeca nemaju dovoljno samopouzdanja. Nismo im posvetili dovoljno ljubavi, pažnje. Trebali smo ih više hvaliti. Ma daj, šta ćemo hvaliti? Koga hvaliti? Kiša. Super, baš lijepo. Ko se još veseli kiši, grmljavini, nevremenu? Super, 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 super. Ti, Marko, nisi normalan. Uzet ću taj jedan kolačić i skuvat ćeš mi kavu. Nećeš. Kavu si skuhaj sam, a kolači idu bajsovima. Došla su im djeca, pa neka se malo oslade. Neka. Kako ste vi ušli? Otvoreno je. Kje ste vi, od Mirjane? Ne, Kozmički i Dragomir. Dragomir. A kaj trebate? Pa ja se javljam na ovaj oglas koji sam pročitala kod Bertija u lokalu, da Crop Pop agencija traži mlade dinamične ljude. To je prošlo u četvrtak. Ne, piše 27. u 16 sati. Ja sam čak došla malo ranije. Mirjana, prosim te, daj dođi, vidjet ćemo to. Niš ne vidim.
Pa to može biti jedno i drugo. Da niste to smočili bi se vidlo. Nisam ja to smočila, to sam ja tako dobila. Kaj vam je toliko stalo do tog posla, ha? Budite malo bombona. Hvala. Znate kaj, dajte dokumente, mi bomo to sredile. Ja tu sve imam domovnicu, imam svjedodžbu iz osnovne škole, srednje škole. Šta je to zbog onog glupog izleta? Ne vidim zašto moraš spavati u čarapama. Već 30 godina spavam u čarapama. U tim istim. Možda bih trebala oprat. Dobro, šta je? Jesam ja opet nešto napravio? Stvar je u tome, Marko, da nisi napravio ništa. Ti naprosto ne primjećuješ. Ti ne vidiš šta se događa s tvojom djecom. I tekako vidim što se događa s mojom djecom. Ja sam jedini koji brine za njih. Jel? Da. Onda mi reci gdje bi Iba danas bila. A bila je nešto mi puca glas. Samo kašlji. Bila je na nekom intervjuu za posao. I? Šta i? Nisi uopće pitao kako je bilo. Kako je bilo? Pa kako će biti kad je danas nedjelja? Koje poduzeće radi nedjeljom? Otišla je u krivi dan. A da nije otišla u krivi dan, otišla bi u krivu zgradu. Samo ti kašlji. A da je našla pravu zgradu, otišla bi krivoj osobi. Ajde, bogati. Da te ne poznam, još bi mislila da si bolestan. Rekli su na televiziji da nesigurni ljudi trebaju više ljubavi nego ostali. Da je važno da se u obitelji osjećaju sigurni i voljeni, a ne da ih se ignorira. Marko, mi bi s našom djecom trebali obnoviti odnos. Ti recimo, na primjer, ti s njima ne radiš ništa zajedno. Ništa. Ružo, ja s njima zajedno živim. I osim toga, niko od njih nije nesiguran. Jel? A zašto Biba ne polaže ispite? Zašto Dudo okolo... Zato što je lijena. Zato što su lijeni svi. Pogledaj malo susjede. Oni svi skupa tako divno žive i kulturno i slušaju se i uvijek hvale svoju djecu. Hvale djecu i o svemu s njima razgovaraju, a ne kao mi. A taj čovjek, ne da je krasan, uljuđen, divan, veseo, o svemu s njima razgovara. Mogao bi ti njega uzeti za primjer. Taj čovjek bi mogao biti primjer na 36. stranici udžbenika psihijatrije. A pogledaj sebe. Ne skidaš čarape jer ti se ne da saginjat. Prestrašno. Pretvaraš se da si bolestan kako nas ne bi vodio na izlet. I to što sad kašlješ tako vidim da se pretvaraš. I to je primjer psihički zdravog čovjeka u nekim godinama. Ha? Dobro, u redu, ja sam bolestan i zreo za ludnicu. I nije u redu da se tako divan čovjek kao naš susjed druži sa takvim kao ja. Ako baš na živci idu moje čarape, ja ih mogu iskinuti, ne? Eto, je sad zadovoljno. Gdje su čarape? Nema, nestale. Ne, Dida, ovaj drugi ti ne mre biti 200, dobro?
5 puta si me zvao zbog toga. Gledaj, vjerujem ja da ti znaš izmjeriti, vjerujem znaš da... Gledaj, 320 za 200... Daj mi telefon. Ne postoji. Kužiš me? Nije dan srčanih bolesti, nego je dan borbe protiv srčanih bolesti. Telefon. Halo. Marko Kospički. Ne mogu govoriti jer sam prehladio sam. Prehladio sam se, ne čujem. Ne čuje se. Ne čuje se jer sam izgubio glas. Ne zajebaj. Ne zajebavam. Izgubio sam glas. Halo. Mama, šta je, tati? Glupira se. Viš da se pretvara sam da ne bi išao s nama na izlet. Žu mater. Čula? Marko Kosmički. Izgubio. Idi ti u 3. Ajme, tate, ja da sam na tvojom mjestu, ja bi išao doktoru. Ti si na mojom mjestu. Bio bi pod zemljom, bio bi mrtav. Mama, ja sam lijepo rekao da stavi masku, onda moraš doktoru. To ti može biti početak raka glasnica, znaš. Dobro, ako dođeš na vrijeme, još te mogu uspješno operirati. To može biti. To može biti nasljedno. Sad. Znaš da bi ja mogu i s tobom? Ne treba niko, sam ću ja. Djeci glumataš. Držu mater. Ljubica, imamo još puno. Ima, doktore. Dobar dan, gospodine Tvrtkoviću. Vidim imate problema s tlakom. Dao sam vam Gloksan. Nemojte dirati tuđe kartone, molim vas. Nemojte dirati tuđe kartone. Sigurno vam je pomogao. Trebali ste doći na kontrolu. Nemojte dirati tuđe kartone. Vidi ga. Trebali ste doći na kontrolu prije 2 mjeseca. Nije dobro nemarno se odnositi prema svom zdravlju. Što je, prehladili ste se? A? Nemojte puno naprezati glas. Sad ćemo mi vama izmjeriti tlak. Dignite ruku, molim vas. Dignite ovo. Kako se vi inače subjektivno osjećate? Izgubili ste glas? Sigurno ste pili puno iz frižidera. Tišina malo, molim vas. Tišina, molim vas. Isuse. Viš ne čujem, to je tlak. Imate 60/20, to je skroz nemoguće. To nešto nije u redu s tlakom. Štremite gas, manje pričanja. Sad vam je 220 za 170. Pa ste vi uzimali te tablete uopće, a? Ste uzimali tablete? Tablete ste uzimali? Pa vidim da niste, da jeste. Ne bi vam tlak tako skočio. Pa nemojte uzimati tuđe kartone, molim vas. Sad ćete u bolnicu otići. Ljubica! Ljubica! To je najpametnije za vaše trenutno stanje. Tamo im recite da niste uzimali redovno terapiju. Tvrtkoviću. Bože. Tlak vam se čini se stabilizirao. 130 za 80, ja bih rekao da je to idealno. Ali vi i dalje mirno lezite. I nemojte govoriti nekoliko dana zbog glasa. A što se tiče tlaka, napravit ćemo pretrage. S visokim tlakom nije se igrati. Molim vas, meni... Dobar dan, doktore. Bok.
Neće dugo. To si rekao i za onog zadnjeg, pa je živio još 3 dana. Ja se kladim da ovaj neće ni 2. Ovaj bare ne uzdiše. Jel u nesvijesti? Gleda. A da ga pitamo nešto. Da te udarim nogom u jaja, vidjet ćeš jesam u nesvijesti. Šmater. Nešto je rekao, ali tiho, ništa ga nisam razumio. To je neki jadnik, vidiš da ima bolničku pićanu. Pazi, trze. Si tudrat, zajebavat. Zajebano je kad si sam. Meni je žena umrla, ali ja imam djecu. Pa me čer potegla iz Dubrovnika kad sam došao u bolnicu. Kad si sam, nema ti ko ni oči zaklopi kad umreš. Da, vrlo važno za to. Sad si hrabar kad nisi blizu smrti, pa ti je svejedno. Pitaj njega, je li mu svejedno? Je, tu je. Isuse, Marko, trebao si mi reći da si ozbiljno bolestan. Tražimo te cijelo popodne. Bili smo i na kirurgiji i na onkologiji, išli smo i u mrtvačnicu. Da, onda je Neno potegao svoje veze i on pozna tvog doktora. Idem ja malo porazgovarati s doktorom. Odi. Tiho. Vidiš da je dobro da si došao. Dobro je, Marko, jer nikad ne bi znao da imaš visoki tlak. Ne, rekao je doktor samo da mirno ležiš i da ne smiješ govoriti. Eto, konačno ćeš se malo odmoriti. Sreća je da imaš dobro društvo u sobi. Divni neki ljudi, da, tiho, budi. Nemoj, Marko, prema njima biti neuljudan. Znaš kaki ti možeš biti, da. Imamo jednu dobru vijest za tebe. Biba je dobila posao? Da, ne znam ja baš kako ću se ja snaći sa svim tim. Već su 2 klijenta zvala. Moram smisliti neki zvučni slogan za Kropolovu katransku smolu i dječji prašak Tintilinić. Radost življenja, Kropol, katranska smola. Ne, ja mislim da ne treba rimu zanemarit. Ljudi ti vole kad je nešto zapamtljivo, onak i zgodno, jel da? Recimo, nema smisla da ubiješ dijete ako se zmaže od glave do pete, jer čistoće dašak, donijet će Tintilinić prašak. Eto vidiš. A šta misliš ti, Marko, je li ima rime za smolu, smole, smola, smolu? Tiho, tiho. Debeli volu, kupi našu smolu. Daj, nemojte me. Sve je super. Što je rekao doktor? Da je sve okej. Srce mi je okej, tahikardiju nemam, a čak mi se ni ekstra sistole ne vide na EKG-u. Ma velim ti ja kad dođem u bolnicu, ja sam super. A ja? Ti? A kaj ja znam ti, mislim, pa pitaj svog doktora. Evo ga, idealan. 130/80. Inače je 150, ali za vas 100 kunića. Hvala vam lijepo. Klanjam se. Dođite nam opet. Stari, dobro nam ide. Prodao sam već 5-6 komada. Ja ti uopće više ne gledam na ovo kaj pokazuju. Samo im kažem idealan. 130/80. Svi kupuju. Vidiš? Dobar dan. Dobar dan, gospođo. Recite, pošto je ovaj tlakomjer? 150. 150. Za vas 100. 100 kunića. 100. Može onda. Može jedan. Evo ga. Evo. Izvolite. Idem si ja izmjeriti. Pričuvaš mi malo šta? Dođite nam opet. Kistihan. Bog, sused. Bog. Kaj buš i ti tlak izmeriti? Može. Idealan. 130/80. Pa nikad nisam imao tak dobar tlak. Primjetio sam da danas svi imaju nekak dobar tlak. Da.
To valjda zbog vremena. Da, zbog vremena. Za vas susjed popust. 90 kunića. Može. Dudo, super nam ide dok radimo zajedno. Evo susjed. Hvala susjed. Hvala. Nemojte da vas primarijus vidi kako žderete ove kekse s 30% putra. To vam je holesterola za 3 infarkta. Još ako su slatki. Evo, šta sam rekao? Evo, pogledaj. 8% šećera. A vi ste već i u godinama kad dolazi ovi starački šećer. Onda nećete kekse smjeti ni pogledat. Pa, kakvi su ovo keksi? Daj probaj ti ovo. Ko da su odljepila. A možda kad se čovjek navikne, znaš. Vi sigurno puno jedete ovog keksa. To vam nije dobro jer se kupi na stjenke crijeva. Zato imate sivu boju lica, a to vam je zbog loše probave. A evo pitajte Andriju iz Trojke. On je prošle godine ima perforaciju crijeva jer je guta koje kakva sranja. A sad mu više ništa nije. Ima rak grla i onako ne jede više ništa. Vi ste pregledali to vaše grlo? On isto tako hripa kao i vi. Ima li kakvog soka da speremo ove kekse? Ima, evo, kako nema? Nema! Evo, pogledaj. Bez dodatnog šećera. Onda ti poslije odrežu nogu, pa ti je jasno da ga je bilo na tone. Mom šogoru su odrezali obe noge. A jeste vi bili na tom mjerenju šećera tamo? A jel vam trnu noge? Jel vas svrbi između prstiju? Mog šogora je svrbilo između prstiju. Kasnije se to malo povuklo, nije imao neke velike problema s tim. Ali nije dugo kasnije poživio. Jadan čovjek umro je, te rane nisu zarastale i strašno. A on je bio, ja sam njemu rekao, znaš šta sam mu rekao? Evo, to je tebi Božja kazna. A on je bio čudan čovjek. Ni sa kim nije mogao. Najviše je volio biti sam. Živčirala su ga dica, žena, sve. On je svom susjedu ogradio je kuću, oko svoje kuće stavio bodljikavu žicu. A susjed taj dobar bio. Mesa. Neki Dobričina, Mesa, znaš ga ti je, veseljak, čovjek, duša od čovjeka. Ja bi da sam na vašem mjestu išao ipak izmjeriti taj šećer. Jer vi dosta loše izgledate, znate. Jel, Pavle, pogledaj ove podočnjake kod gospodina ovog Kriševski. I tresu mu se ruke, evo, pogledaj, vidi. I svrbe ga. Svrbe. Ne svrbe. Je, svrbe. Ne svrbe. Svrbe, kad sam ja rekao da svrbe, onda svrbe. Ma svrbe sigurno. Svrbe. Svrbe, kad sam ja rekao. Svrbe. A duražu mater. Svrbe te. Rekao da svrbe, onda svrbe. Evo ovako, sjedi već 2 sata i samo šuti. Pa rekao moj doktor da ne smije ništa pričati. Donijela sam mu i čaj, pa nič. Pa nikad ne pije čaj. A vidiš da sam mu donijela i vratine. Nije ju ni taknuo. Najbolje da ga malo pustiš na miru. Jadni moj Marko. Ne znate vi njega. Vi svi mislite da je on grub i primitivan. On je jedna velika duša. I nježan i osjetljiv. Sutra svi idemo na izlet. Isuse, ja radim sutra. Drago mi je da ste dobro. Melita i ja smo se baš zabrinuli za vas. A, doktori pretjeruju, nije meni ništa. Ja sam, znate, imao visok tlak, ali više ga ne mjerim. Što mi je suđeno, suđeno mi je. Ma da. Već tako jedan iznimno ugodan i ljubazan čovjek i baš je šteta što se nismo mogli malo bolje upoznati. Ja sam znao da ste vi čovjek na svom mjestu.
Dobar susjed zlata vrijedi. Tako je, kao što se kaže. Ko će prvi priskočiti, ako ne prvi susjed. Znao sam da se u vas mogu pouzdati, ali vi puno radite, a ja vas eto nerado gnjavim. Boga mi, pa vi ste isto vrijedni. Podigli ste pravu mesnu industriju. Da, ali ja sam skoro samac, brinem se samo za ženu, a ona je skromna. A vi se brinete za djecu. Ali vidi se da će biti uspješni. Evo, Neno je stalno na televiziji i stalno nas nasmijava. I Biba je dobila posao. Radi u marketingu, smišlja reklame. Znate, u današnje vrijeme kad reklama prodaje proizvod, to je unosan posao. Da, baš smo se Melita i ja razveselili kad smo čuli da je diplomirala. Je. A što je zapravo završila? Šta nije? Bolje da krenemo što prije, dok nema gužve. Ružno. Idemo, Melita. Evo je! Oho! Kolika je? Polako. Imam je! Ide. A tu si. Znači čovjek duha, a ne običan šminker, tad kupi naš turbo blinker, koji s 4 brzine lovi ribe u 3 pičke materine. A, susjed, što kažete? A ima i veći. Vidi ga. Kako mi je bilo dobro danas na izletu. A i ti si se lijepo družio sa susjedom Bajsom, jel? Si vidio kako je on fin. Mio čovjek, samo mu treba dati priliku. Evo, ispekla sam ti malo bučnice, nisi jeo cijeli dan. A joj, kako je bila dobra ona vratina, ha? A one kobasice, onako šarf, dobro zašarafljeno, začinjeno. Bilo mu je žao, vidio si. Nije čovjek znao da ti to ne smiješ jest. Mogu si bar sa ovetu uzeti. Kaj je meni trebala soveta? Daju upozorenje za građane koji su u petak u Zagrebačkom parku Maksimir kupili njemačke tlakomjere marke Fuchs. Iz ministarstva upozoravaju da su tlakomjeri neispravni i da građani tlak provjere u područnoj ambulanti. Liječnici u ambulantama pronašli su nekoliko tlakomjera istovjetnih onima koje su građani kupili u Maksimiru, ti su tlakomjeri odmah odstranjeni iz upotrebe. Građanin koji se prvi javio s neispravnim tlakomjerom iznenadio se kada je izmjerivši tlak ustanovio da mu je on 60 sa 20, a samo nekoliko minuta poslije 270 sa 170. Gospođo Bunić, zatekli smo ovdje u parku. Gospođo, gdje ste kupili te tlakomjere? Taj gospodin je bil tu na štandu. Lijepo je pisalo Dan borbe protiv srčanih bolesti. A bil je jako simpatičan i dal nam je popust. Mislim da se zove Deda, ali nije preveč star. Pogledajte, ovakvih tlakomjera je imal jako puno. Nisam ja kriv za te tlakomjere, to je Didin Buraz do Furo iz Njemačke. Njemački tlakomjer. Dečki, nosim Bajsovima malo bučnice. Ružo, daj, odnesi na poklon i ovaj tlakomjer. Zahvali mu se na izletu. Je li baš sve? Ti su vani, one su pobegle. Ne, negdje su vani spale noćas. I sad su došle. Igraču u poluvremenu strgat nogu. A isto tako si mogu kladiti da će tebi iz ovog televizora zdrmat struja. Neće mene ništa drvnut. Jer ja kontam šta smijem, a šta ne smijem dirat. Kontaš? Kontam. Jebote, Tesla! Sram vas bilo! Hoćete policiju da zovem? Sad će vam doći policija! Kreteni, idioti! Slušaj, Ron, zna popraviti ovaj televizor ili foliju?
To je njemu posao, tata. A gdje je sad? Tamo negdje, sad smo se mi razišli. Čuj, ako popravi ovo smeće, možeš se udati za njega i nek te vodi. Gospođa Biba Knaflec. Popravite mi televizor! Halo, televizor mi popravite, daje vam kćer! Dat ću vam kćer, ma šta kćer? Moj tata premalo spava i odmor mu treba i mir. Još samo jedna svijeća na torti i odmah selimo mi. On nema love i nije fin i nije nama lako sa njim. Udahni duboko i puhni za kraj, puhni još jednom za odlazak. Još zagrljaj jedan i torta i dan poljuban za rođendan. Odmori se, zaslužio si tata, još jednom